iyi transfer yo ndayivuganira ihambaye cyane. Rayon Sport iratunguranye cyane. Umukinnyi mpuzamahanga Elvis Kamusoba arimo kuvugwa mu bakinnyi bagiye kwinjira muri Rayon Sport. Kaze muri transfer, wicare hamwe, fata agatebe, funga umukandara, ubundi tuganire kuri transfer. Ni minota mikeya kugira ngo unize, iminota 10 gusa, tuganire kuri transfer dasanzwe. Hari byinshi ukeneye kumenya kuri uyu mukinnyi uyu urimo kuvugwa cyane muri Rayon Sport, uri ku rwego rwo hejuru. Uri kuvuga ko bagiye kumutangaho ibihumbi 70 by'idolari. Ni right winger, aho Ojera yanyuraga niho azaza anyura ku ruhande. Hari CV ngira ngo mubwire, akinira ikipe y'igihugu y'Abarundi, ariko anakinira ikipe ikomeye cyane PSS Selman hari muri Australia, Indonesia, rwose arahabaye. Uyu ni umukinnyi urimo kuganirwa ho cyane n'abayobozi b'ikipe Rayon Sport kugira ngo aze ayisinyire. Nuko nababwiye, ikipe Rayon Sport ifite budget ya miliyari yo gukoresha kugira ngo igure abakinnyi. Mbega Rayon Sport noneho yabonye amafaranga aho iramanura ibikota biremereye cyane. Abambere batangiye kunurwanurwa. Icy'ingenzi ni uko waduha subscribe munsi gato video, ubundi tukaganira 5 kuri 5. Amazina yamwita Elvis Kamusoba. Ni izina riremereye. Akina anyuze ku ruhande, ubwo ni right winger, ariko ngashobora no gukina anyuze ku rundi ruhande rw'ibumoso arwo left. Yakiniye amakipe atandukanye ahambaye hari muri kira gihugu cy'u Burundi, kugeza ubu amasezerano ye yarangiye muri ekipe yitwa PSS Selman mu gihugu cya Indonesia, hariya muri Australia. Ubwo anakinnye imikino itandukanye, hari ibintu yagiye atanga mu musaruro, assist byose uraza kumenya. Ese yavutse ryari? Yavutse 1996, avukira Nyanza, Burundi, aho mu gihugu cy'u Burundi mutayitiranya no mu Rwanda. Akinira ikipe ya PSS Selman, ndetse anakinira ikipe y'igihugu cy'u Burundi, aho anyura hose muri ayo makipe ku ruhande forward. Afite uburambe, imyaka yo iracyari mikeya. Afite metero imwe na santimetero 65. Murabona nk'uko mubona kuri iyo foto, ni umukinnyi wumye pe. Umukinnyi unamurebye ku jisho arakanganye cyane. Ikipe APR izajya imubona yita ihunga, kuko ibigwi bye ngiye kukubwira byo birenze ubwenge. Transfer market ari kubasaba ibihumbi 80 by'idolari we kugira ngo abe yakerekeza muri Rayon Sport. Aho kandi ku rundi ruhande Rayon Sport iri gutanga 70. Ibiganiro bigeze kuri 95%. Byakomeye cyane. Uyu baramwifuza cyane. Hari umugabo muri Rayon Sport umubarangiye. Uyu mukinnyi ngo yaje kumenya ko ngo barimo gusoza amasezerano, ndetse ashobora kuba aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Communication yazoroha cyane ku bariyo, dore ko abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bagira amahirwe mu ikipe Rayon Sport bakitwara neza. Harimo ba Julius Omwengu, ba Karebu, bose bagiye bagira ibihe byiza. Ariko uyu Murundi we nakasamurwa. Uyu Murundi ibitego kabimariramo. Yagaragaye imikino 11 gusa muri ira ekipe. Ubwo kuva muri ukwezi niko yakinnye gusa. Nyuma y'uko amasezerano arangira, yatanze assist imwe
gutsinda ibitego 3 anyuze ku ruhande rwose. Ni umukinnyi uremereye, giseve mu byiye akoze mu minsi 30 ni ibintu byiza cyane. Ubwo iyo mikino harimo n'iya gishuti, ariko ari mikino gishuti iyi ekipe ya PSS Selemani yagiye ikina itandukanye nayo akayibonamo ibitego nguko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi transfer Rayon Sport yikoze APR sinzi nimba yazakira Rayon Sport. Mwabona ibyo Ojera yakoraga anyuze ku ruhande abongamira cyane ikipe ya APR umukorera amakosa menshi. Ndakeka ko uyu murundi we bazamwumva pe. Abafana b'ikipe Rayon Sport muzahaguruka maze muririmbe intsinzi. Ibaze 11 bazaba barimo na Niyonzima Olivier Sefu n'uyu Elvis Kamusoba, kongeraho Muhire Keve n'abandi banyamahanga ndi kumva baremereye bagiye kujoininga ikipe ya Rayon Sport. Ni ibintu bizaba biri kwatsa umuriro mwinshi cyane ugatumbagira muri Rayon Sport, bizaba bitoroshye. Iyi confidence yo kuzana abakinnyi bahenze nta yindi, nuko Skol ariyo yabyisabiye ibwira ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sport, mutuzi ko mukora management neza, mugende mubuzane abakinnyi nubura baba 4 ari abakinnyi baremereye bo ku rwego rwo hejuru mu Rwanda, mugasinyisha abakinnyi beza tukabaha miliyoni 400 bagasinya muri Rayon Sport. Ni ibintu natwe twazishimira tubonye ikipe ya Rayon Sport ikomeye n'abakinnyi iri kugenda iravuga ngo yaguze abakinnyi ba fake. Directeur technique nawe ndemeza neza ko ari bumanuke mu minsi mike n'umuzungu zajya uhembwa miliyoni 11 ku kwezi amafaranga y'u Rwanda wo kurebera ekipe ko irimo kugenda ibikora neza cyane. Akomeye harashya.